lama hoito road blockage khalika and on that basis based on the information angni ju phaisa waka angi ju kumulung and agency na to in fact sangto communication khajak no and official correspondence to tongbayo and application ko khake bono recently to casto thana je April ni simi लगातार जे सामुखैमनि बिसिंति खलायै सिनि आउट अफ 13.65 किलोमीटर जे तंगमनि आबनि बिसिं 9.65 अलरेडी कंप्लीट खैरका इभेन नरनि जिबन गइमन आबो इभेन बरगो यस आबनि विटनेस हाउगर अरन जे रेस जे बैलेंस जे तंगमनि तैबाकी अबनो बरक इमिडिएट खानिनि बागै बुंनि एका डिमान्ड हाउगर अबो हाका ताबम हनिं थाका रिसेंटली सिनो जे कंटीन्यूअस 3 डेज जे वाटैमनि बिसिंगो आगिनि जे किसु मेटलिंग जे तंगमनि और रुद्र किसा सरप्राइज Skawarangai dep creation ng macam and damage portion no borong ni je sal solo no solo nan thang tini kisa disturb mani bagai borong ni je chaosness kata bung ni present so on that basis so jehetu borok jehetu ajinis no jehetu phunuka ba jehetu show khaimani bising tei sing office torof hoite abo haino bongno hoite assurance reka je sing immediately mangha ka tinin simino and possibly sing obonai ko nangmani je oje service no thik thak khairna ni hanai and baki je sini je carpeting je main agency Arun Kumar de to bini ka sa ka to je to boni je to mane thing no sing to nuka bini mal material stock available tongbayo and samgo to bochangani no start khajani am hai position tongmani here in the weather condition this time je to kisa ektu suitable ngi ni bagai on the basis work is a holung jak and suitable weather phajang kana bo start up khajani hani sana pagr jak so on the basis am bongna jinis to message convey khaja cover of norno bimana event boro convince and however boro ke musung mani tebo immediately na kasung ta and the sin office torok hoite boto abono sing experience rana thango sing arlias jo man saktar tari mane okasna complete kherna bagai for the betterment of the society as well o samol le bukrung si romjak nai रमजाना बोलते occasion ha ka sini to tai basic balance work to kai ka 13.65 ni basic go 9.65 around tai basic kare sini 3.5 to 4 kilometers to take on balance and so aboni bagi to once tabu start weather suitable weather ma kana start up khai kana advance abona complete khai mana ne ang expect khai takul goro gosi kana lahar siona ni bagai lahar ka sumana no to iko gosi ka event iko everyone is dispersed already you can see sani sini mu sar ani mu ha ka sent to the Burma as due kumulun nizol daran